Na недjelю u televizijnim magazinu u jednim z prilohov doznace jaki aktualni stan z vodu u ruskim keresture. Đurđovski školjare, sportisti i rekreativci občekuju, že od septembra budu mazodvitujuci uslovija za svojo aktivnosti na sportskim poligonu. U prilohu z poljoprivredi bude slova o tohoročnej produkciji kajsoh. Ani posle druhej schádzky školského odboru u keresturskej školi direktor nevybrani. Jaki plani nadalje doznace na nedjelju. Toti i drugi informaciji iz našej zajednici u televizijnim magazinu na nedjelju na 20 hodin. U terminu emisiji Široki plan bude emitovani znimok druhog dňa 53. festivala Červena ruža, zmahanje za najkrasši hlas i estradni koncert na štret Širokej rovnini. Široki plan na nedjelju na 21 hodinu.